वैक्सीन काबलुबदगी पुखम चामचद सिंह पोलम सिंह हक्चांग नपी हाइबगी वीडियो सिंह सोशल मीडिया दा वाई चाइदे वैक्सीन न मियोइबगी हक्चांग दा मैग्नेटिक रिएक्शन थोहनदे PIB कोविड वैक्सीन डोज सुना काबलुरब सिंह दा पुखम तेंकोट चामच काती याउना योट अमदी स्टील की पोलम सिंह हक्चांग दा नपी हाइबा वीडियो फुटेज खरा मियोइ खरना सोशल मीडिया दा थागनरकबदगी मियाम दा चाउना चममनब पोहल्ले अरानबा पाउसिंग असिगी मातांगदा इंडिया गवर्नमेंट सेंगदोक्लदुना असिगुम्बा ओइरोइदबा वाफमदा मियाम थाजबिगनु हाइना अपील तौरकले इंडिया गवर्नमेंट की प्रेस इन्फोर्समेंट ब्यूरो PIB ना थादोरकपा वारोल अमदा कोविड वैक्सीन ना मियोइबगी हक्सांगदा मैग्नेटिक ओहली हाइबसी अरानबा युमफम याउदबनी हाइरदुना मियामना वैक्सीन कापथोकपिदुना कोरोना वायरस लाइचत असिदगी ngaktokminasi PIB की चेरोल असिना हाइ कोविड वैक्सीन असि मपुंग फाना सेफ ओइबता नतना करिगुम्बा मेटल बेस इंग्रेडिएंट सिंग अमता याउदे मरमदुना अरानबा पाउदा मियामना थाजबिगनु पनबा याबदे महाराष्ट्र की नासिकतगी चही हुम्बुरागा माथोइरम सुरबा नुपा अमना कोविड-19 वैक्सीन सेकेंड डोज कापलुरबा मतुंगदा कोइन अमदी स्टील नसिंगबा पोलम सिंग नपसिली हाइबगी वीडियो फुटेज अमा इंटरनेट थागलकबदगी वायरल ओइरखि ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ दुबलिन की स्कूल ऑफ फिजिक्स की प्रोफेसर माइकल कोइना संदोरकलिबा अरानबा पाव असि युमफम याउदबा पुंगलान लानबा पावनी हाइरदुना करिगुम्बा मियोइबना पोट अमा सिंगसिनगी हाइरबदी आयरन मेटल ग्राम अमा चंगी मरम अदुना मसी ओइथोकपा यारोइ हाइखि महाकी लोइनबिसु कोविड सेकेंड डोज ngasi कापे अदुगा मसामंगना हप्ता अनिगी ममांगदा कापे मसिदा करिगुम्बा चिंगनबगी खुदम लैते हाइखि निंगसिंगबा याइ इंडिया की ओइना वैक्सीनेशन ड्राइव असि हौखिबा जनवरी चैचत 13 तगी हौदुना ngasi फाउबा लेप्तना चथरकपना अहुम सुबा फेस यौसिलकलबनी मुंबईदा कानमिला अरांगसियु राइजिंग कौबी मणिपुरी नुपी अमा हुरानबदगी नानथोकनबा होनबदा ऑटोदगी तादुना लैखिद्रे थानेगी बिवियाना मॉलदा लैबा स्पा सैलून अमदा थबक तौबी मणिपुरदगी चही 19 मुक सुरबी नुपी अमा अचेनबा ऑटो अमदा हुरानबसिंग मागी फोन लाकनबा होनरकपदा ऑटोदगी तादुना लैखिद्रबी नुपी अदु कानमिला अरांगसियु राइजिंग नि हाइबा मसक खंगले कानमिलागी चटमिनबा लांगुरसांगी चेसियुसेमा फमसुन आई विटनेस ओइना थौदोक अदुगी मरमदा फोंदोकलकपदा अतोपा हानगी मतौगुम थबक लोइरदुना बिवियाना मॉलदा स्टेंडगी ऑटो फादुना लाकपदा तिनहाट नाका यौरकपदा बाइक तोंगदुना लाकपा नुपा अनि खंगना कानमिलागी मोबाइल फोन लांगनबा होनरखिबने महाकना मोबाइल अदु लौखिदनबा कन्ना पाइसिनदुना थमखि अदुबु बाइकर सिंग अदुना लाखरे मोबाइल अदु पिथोरकनबा होनबदा ऑटोदगी ताखिबनी अमसुंग मकोकता यामना थीना सोखि लांगुर संगीना खुदकता हाईवे हॉस्पिटल दा पुखतखि मफम अदुदा ड्यूटी तौदुना लेरंबा डॉक्टर सिंगना कानमिलाबु कलवादा लैबा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल दा पुना भाइरकपदगी पुरकलबा मतमदा चौरांगना पुंग 9:40 ताबा मतम अदुवाइदा डॉक्टर नमहाक लैत्रे हाइना खंगलखिबने नाउपादा पुलिस ता थौदोक असिगी पाउ पीरबा मतुंग पुलिस सिंगना लांगुर संगी स्टेटमेंट सिंग रिकॉर्ड तौखि स्टेटमेंट अदुगी मतुंगिना बाइकर अमदी तोंगलिबा मियोय अनिमक अमुबा मचुगी रेनकोट लिटली हाइना फोंदोखि पुलिस सिंग असिना थीबा हुंबगी थबक मखा चथरे लोइनना इलीगल एक्ट अदुगी अगेंस्ट अननोन पीपल अंडर IPC सेक्शन 304 culpable homicide not amounting to murder 392 robbery amadi 34 common intention register taukhre ngamsui ramaya kamilagi cousin na phongdorokpada asigumba thokdok asi mahakidi ahum subane police na thokdok asigi chapchaba action lobirakani haina thajaba thamkhi covid negative oiraba mi ama pung humudra nithoi gi manungda positive oiroi hainingai leite section bana khwaidagi phai covid-19 laichat asidagi ngakthongnabagi amata ngairaba pambaide SOP ngakna chatuna मियामना चेक्सिन थौरांगी थबक मपुंग फाना लौखटपा असिनी कोविड टेस्ट तौरुरगा मियोय अमा नेगेटिव ओइरे हाइदुना लाइथोकपा यादे थंगनबा मिकुपता कोविड पॉजिटिव अमुक ओइबा याय मदुना मिपुंग खुदिंगमकना चेक्सिन लैबना ख्वाइदगी अफबा ओइगनी हाइना हक्सेल गी लमदा खंगैरबा कयाना पाउसे गवारी सानबा मतमदा फोंदोरकले हक्सेल गी लमदा खंगैरबा कयाना मखा ताना फोंदोरकलिबदी कनागुंबना लमदम सिगी मरु ओइबा मिनिस्टर MLA कयाना मखोय उनगी हाइरबदी उनगदौरिबा मियोय अदुना पुंग हुमुद्रानी थोइगी मनुंग नुमित हुमनीगी ममांगदा कोविड टेस्ट तौरुरगा नेगेटिव ओइ हाइबा सर्टिफिकेट पुरकदबनी हाइबा यावे मसी ओइथोकपा याबा नत्ते
World Health Organization WHO amadi Indian Council of Medical Research ICMR gi guideline da COVID test tawraga negative oiraba miyoi amada pung humbudraga nithoi numit humni di COVID laina na positive oiroi haina laukthokiba amata leite maduna mipum khudingmakna matam chana test tawthoktuna matam chana layengoba amadi COVID-19 लाइसेट की SOP ngakna checksina leiba haibasina khwaidagi aphabani hairi amaromda haksel gi lamda khangheiraba kayana makha tana phongdorokpagi matunginadi dukanda pot yonba yawba miyoi sing pharmacy phamliba miyoi na singba sing COVID test oktokadabani hairibasi aphaba khongthangni adubu makhoi khakta test oktokpana kanaroi pot leiba lakadoriba miyoi sing adusu COVID test tawraga negative oire haiba certificate paiduna pot leiba lakpa tabane pot yoliba masung leiriba miyoi anima COVID negative oiba ngakta oigadabane maduna pot yoliba miyoi sing khaktamak COVID test tawthoklaga negative oiraba matungda pot yongadabani haibasina लाइसेट असिदगी करिसु ngakthokpa ngamloi hairi makha tana phongdoroklibadi octo driver amana COVID negative oide haibagi certificate pairabasu octo tongliba miyoi sing aduna COVID positive oide haibagi certificate paidrabadi kanaba phangloi law and order ngakliba police kangbuna ain thugaiba mi faba lakpa matamdasu makhoi COVID na negative oi haibagi certificate paigadabane makhoina fagadoriba miyoi sing adusu negative oi haibagi certificate paiba tabane asumna nakal animakna COVID positive oidaba ngakta oirabadi laicet asi makha tana sandok loi aduna miyam pumnamak wakhal taminaba changi laicet asidagi ngakthoknaba miyamna section thorang chapchana lakhotpana khwaidagi phai COVID test tawduna negative oire haiba mi adu mapunsigi amuk hanna positive oiraro haiba leite check pu section drabadi thangnaba mikupta amuk hanna positive oiba yai aduga COVID negative oiraba mi amana pung humbudraga nithoi numit humnigi matam phawbadi positive oiraro haiba leite loinana WHO amadi ICMR nasu leibak miyam da khangan kibasu leite Assam gi CM na Muslim sing population control tongna bahai khrei Assam gi CM Himanta Biswa Sarmana state dugi Muslim sing da missing hengalakpa laksin na ba family planning policy tongna ba aset pa wafam tham khrei mahakna office pairakpa tha ama pharakpagi thauram da wafam asi phongdokladuna laida ba hanthana ba lam khopsin ba hanthana ba angang sing mahima sing tamnana ba honavada awaba leitanaba akaknaba khuzil thaurang amagi makhada paikhatuna chakut pa khunai ama purakna ba honasi haina magi thamoi gi oiba wafam phongdokibani BJP government asina maruwaina muslim nupi singbu awang ba thaki mahi phangana ba honagani amasung lainga ki oiba lam khopsin ba amata yaroi forest amasung miyam gi asengba mafam ama oina ba khaktun leiriba lamsing lengdana leinaba asetpa wafam su thamkhe Shahi tara asida AIDS muthat kinanaba makha tana nauna sandokhandanaba mijeng thamle Harshvardhan COVID-19 vaccine second dose kap laba matung Nasik tagi miyoi ama magnetic power leirakhrei vaccine kap laba matung fever amasung hakchang sikpanaba tawbagi nattaba pumtop topa makhalgi viral ama Maharashtra gi Nasik tagi nupa amadi yamna ngakpa claim ama tawrakhrei Nasik ki Shivaji Chowkta da leiba Arvind Sonar elderly citizen asina COVID-19 vaccine second dose kaplaba matungda magnetic power leire haina social media da thadorokpa video amaga loina claim tawrkhibane Sonar na claim tawriba se video aduda metal object singna masada yam laina naptuna leiba senjek sing plate sing masada naptuna leiba asina chingbane ahanbadade imung manungna napliba sing adu humang saubana oigani haina thajarambani adubu Iru luzaraba matungdasu adum nappadudagi angakpa phaunakhi Nasik Municipal Corporation gi Dr. Singna satuna Sonarda tawriba sing adu yengsinkrei Dr. Aswat Thorat na paumi singda phongdokpada thokdok asigi matangda government ta khangalagani aduga mari lenaba paikhatpa yaba thabak sing paikhalagani haina phongdokhi Sonar gi masanupana masiga sab manaba video ama Delhi dagi claim tawrokhiba yengbadagi mapada tawduna yengkhibani hairi Aikoina coin sing masada naptuna yengbada yamna laina napki haina masanupana hairi miyoi taraga mapan laikhide chatruka marfu taret positive oikhe miyoi lising amaga chamaga mangana discharge tawkhe district tareta thamliba curfew June 13 phawa sangdokhrei haukiba pung kun mari asida Manipur da miyoi lising taret ka chanipan kun COVID-19 test awada miyoi chatruka marfu taret nauna COVID-19 positive oiba thengnare miyoi tara mapan na laikhidre miyoi lising amaga chamaga mangana laichet asidagi faduna discharge tawkhrei laichet asigi active case miyoi lising nipan ga chamapan kungani thoi leire
लाइसेट असिदगी लेखिदबा अपुनबा मसिंग 994 सूख्रे नाकल अमरोमदा कोविड-19 लाक्सिननबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरेता थमलखिबा कर्फ्यू लाक्लिबा जून चैचत 30 फाउबा मखा ताना सांगदोखरे ngasi स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन सु ओरिबा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार थोकपा ऑर्डर अमना हाई स्टेट असिदा कोविड-19 नाबा अमदी लेखिदबगी मसिंग हेंगलकपना मरम ओइदुना कर्फ्यू असी जून 30 फाउबा सांगदोकले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 20 क्लोज टू सब क्लोज ए की मखादा इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग चुराचानपुर अमदी उख्रुलदा मेगी चैचत कुनगा निपानदगी थमलखिबा कर्फ्यू जून की 30 फाउबा मखा ताना सांगदोकले लेमहौरिबा डिस्ट्रिक्ट मापन हाइबदी सेनापति कांगपोकपी कामजोंग टेंगनौपल चांदेल फेरजोल नोने तमेंगलोंग अमदी जिरीबामगी ओइनसु मसा मसा की डिस्ट्रिक्ट लांदुना सत्पा यादबगी अथिंगबसु जून चैचत 30 फाउबा सांगदोकले।